merokoknya mesti berdiri di sana. Bisa Pak? Oh iya. Nah, inilah komunikasi kami. Kebetulan saya orang Indonesia, ibu orang Malaysia, Tuan Isa Albania, bahasa kami berbeda, tapi hati yang menyatukan kami. Terkadang komunikasi kami tidaklah bersambung, tapi ada kepahaman. Ya, terkadang mengangguk-angguk aja. Demikian Pak. Sekarang Tuan Isa lagi pesan teh halia. Kalau di sini namanya teh halia, kalau kita di Indonesia namanya teh jahe. Jahe. Atau bahasa Inggrisnya ginger, apa? Nah, ginger. Nah, saya pandai juga saya. Pandai juga saya Inggris. Kita tunggu. Kakak. Ya, betul sini. biasa di sini makan iya. Dan aku selalu sop kambing. Sudah langsung pesan aja.
aku mau balik iya. Nanti kesini lagi. Ya. Aku sop kambing. Sop kambing. Tuh Dia tinggal tu. Iya, itu udah datang. Mana? Oh bukan. Bukan. Kereta dia Iswara. Oh iya. Aerobik. Ada yang tinggal dia punya. Itu sleeper anak dia. Iya. Sop kambing nasi putih. Aku tak pakai nasi. Tak pakai nasi ya. Cikgu. Same Okey. Tarik. Sop kambing juga. Oh, kambing ya. Ali ada. Lemon. Lime juice, yeah. Lemon. Ah, Hot. Or cold, Okey. fresh. limau suam. Okey, limau. Limau suam. Limau suam. Kita ni. Can. Not in a can. Fresh. Tarik. Abang air apa tu? Limau suam. Limau suam juga. Nah, limau suam juga. Limau suam juga. Sip. Okey. I am copying him. I am copying myself. Nah, kalau di Jasin Melaka makan malam selalu sini. Dan selalu aku minta sop kambing. Tak pakai nasi. Eko ada? Alamak. Boleh eko. Okey lah. Okey. Mie goreng. Eko. Dua. Sop kambingnya habis. Ya sudah sop ekor. Finish. Hah? Finish, huh? Gagal. No bother. What is there something else? Sop ekor. What's that? Eko panggil. Hah? Tail. Tail. What can? Okey. Ya, sama. Okey. Oh, sah. Yes. Apa mie goreng? He knows you. Tahu betul sini. Hah? Selalu. Yes. That's why he must have been. He knows. Tulang. Tulang, ya. Tulang. Tulang. Sup tulang. Sup iga. Nah, jadi sup tulang itu kalau di Indonesia disebut sup iga. Iga. Kalau di Makassar itu famous namanya sop kondro. Sop kondro itu tulang. Saya selalu kalau ke Makassar pasti sop kondro. Tapi tak pakai nasi. Ya sop aja. Sebab kalau pakai nasi, sopnya sisa. Ini kecil, kecil. Oh, kecil. Jadi, Small stomach. mm-mm. I don't think it's small stomach. He just wants to smoke more. Iya, iya. Dia kata bukan kecil ni nak sama tu. Iya. Lagi-lagi aku akan bercerita bahwasanya kalau kita di Indonesia minum air jeruk
di sini dipanggil air limau. Kalau di Indonesia air jeruknya diperas dan disaring. Tapi kalau di sini tak, di sini tidak. Air limau itu atau air jeruk itu, jeruknya dimasukin bulat-bulat. Jeruk dibelah, sudah. Jeruknya dimasukin bulat-bulat. Ada bijinya di dalam. Tuh, ada bijinya. Sana tapi Dimasuknya air panas. Kalau di sana ditapis. Jadi kalau di sana kita peras, kita saring, peras, tapis. Di sini tak, masukin semua muanya. biar untuk percaya. Nah, biar percaya. Jadi bukan buatan kimia. Segar. Kalau yang betul tadi itu kan saya masuk tadi, yang Hah? betul yang tadi Hah? dekat dengan rumah saya. Oh ya? Nah, Tapi jalan sini belum paham ya? sikit lah, boleh lah. Dengan balik saya ikut jalan dalam tu. Hmm. Internet roaming. Yes, Rom. No, pakai ini. Ini tak no finish sampai Selasa. Sampai Tuesday no finish. Because even if I don't use, it's paper already. They won't refund me. Why? It's paid. So not that. It's taken already from the bank. Oh, cepat. Yes, yes. Oh, cepat. Sudah bayar dah. So whatever, no need to spend here. It's already spent. You know what I mean? Ini slow, Yes. It's not slow. okay. If you need, you take it. Iya, iya. You use Singapore line, right? Yes, no problem. He's still on the way, Masonia? Still on the way, huh? Iya. Okay, very nice. Salah. Ini dulu. Sudah sampai. Nah, sekarang kami di Jasin Melaka dan makan malam dulu di sini bersama Tuan Isa dan Cik Gung. Sekalian menunggu Pak Anwar datang. Sampai. Udah sampai. Alright. Yes. Alright.